laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseera amma ba'd. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe heɗade en ko laawol kisal ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala on Allahjo waɗɗo ko haana yettirede, on Allahjo yettuɗo hoore muɗum, on Allahjo foduɗo se yetti o ɓeyde nemaji makko ɗin e dow meɗen. o wi wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid. o wi so yetti mi ɓeyday, so dulli o ɗonki yettude haɗa lette an ɗen no satti. en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah walan ɗon dandude lette makko ɗen fof koren nemaji makko ɗin. ɓaawo ɗum donde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam on neliraaɗo sabu yurmede wonande de tagore ɓe yettini ko ɓe nelaa kon fof hay hunde alaa ko ɓe acci si wonaa ɓe yettini e meɗen. ɓe yettiniri hoore ɓernde laaɓunde e hoore giggol. ɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah walan ɗon ɓeydo yurmede e teddugal e maɓɓe, kamɓe e ɓeygureji maɓɓe e saabaɓe maɓɓe wondunoɓe e maɓɓe wondigal moƴƴugal e kala jokkitiɓe laawol ngol ɓe wonno ngol haa ila yawmil qiyama. Allah ra koye ngol laawol wonɗen e mum amin. ɓaawo ɗum haray min salmini on nokku kala ko wonɗon e nokku kala no fewnorɗon onon e ɓeygureji moɗon ko wonɗon heɗade en ko kiikiiɗe ɗoɗen e o jemma meɗen ɗo hannde kadi no wowiri noon e jumaje ɗen fof. si o saayi ɗo hewti haray en fotte ko radio meɗen ɗo ɓeydodiren e wondude karamakoɓe meɗen ɓe ɓeytana en e fii faamugol diina meɗen kan. haray hannde kadi ɗe wonde karamakoɓe meɗen tedduɓe woni Cheikh Souaib wontiran ɓen France. ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hulam ɗon hisimɓe o hisindina ɓe karamakoɓe heddiɓen fo amin ya Allah. haray hannde kadi e jemma on ɗo haray ɗe wonde e maɓɓe e inchallahu ɓe ɓeytana en ɗo yoga e konnguɗi wono Allah wiri noon fa dakkir fa inna dicra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. andintin belajo ko andintinta kon nafay gondimɓe ɓen. Allah o tagirade ngene yimɓe ɓen e jinnaji ɗin si wona fiiɓe sowona fiye rewmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. haray hannde kadi ɗe wonde Cheikh Souaib ɗe wiya ɓe ko tooli maɓɓe ko radio meɗen ɗo ɗe wiya ko tooli jama on fof inchallahu haray ɗe watta micro nge sokeje maɓɓe. haray oustaz haray ko tooli moɗon inchallahu haray ɗo wondi e musidɗo moɗon Abdoullahi Ɓuriya wondude e Mouhammad Aliou Bari e Mouhammad Aliou Bari Alpha Omar Diallo. haray ko menen woni ɗo ɗen inchallahu haray mi watti micro nge soke moɗon oustaz inchallah. bismillahi rahmani rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أعمالنا ومن سيئات أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرشي بيب الإسلام باو إن يتي الله سبحانه وتعالى إن دوانك nulaaɗo makko Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeyngure makko nden e wondiɓɓe makko ɓen e kala jokkuɗo ɓe no moƴƴiri ha ñalaande joddi diina. tawi hannde allahu si nownani en waɗay yewtere hoore ɓural gandal. ɓural ko ɓural wonngal e faaminagol fii gandal ngal. haray mawdu o men on hannde ko fadlu tafa'uhi fi diini. ɓure ko woni hoore faaminagol diina kan. haray hiɓɓe yiɓɓe hiɗen duwa andude wondema faaminagol diina kan ko jiya ɗum e ko ɓuri moƴƴude e golleji. ko fihon ɗum ko tawde haray golle moƴƴe haray ko e hoore gandal waawoto ɓahaade. si tawi hawri gandal ala haray on tigi waawa haray waɗugol golle moƴƴe. haray hettingol fi ɗaɓɓugol gandal haray ɗum ɗon de ko maande moƴƴere. sabu no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maaki e hadiseere de Bukhari e Muslim fotti e muɗum wondema man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi ddini.
kala mo allahu muyani moƴƴere haray o faaminaymo diina kan ko fii hon ɗum ko tawde haray wonno koromkoɓe ɓen yewtiri noon haray ko li anna tafaqquha fi ddini yahsulu bihi al'amalu nafi' alladhi yaqumu alayhi al'amalu salih haray ko tawde faaminagol diina kan haray ko sabu ɗum ɗon de on tigi heɓirta gandal nafoowal haray noon ko e hoore gandal nafoowal ngal haray golle moƴƴe wawata daragol haray ko ɗum faamiten e o hadise ɗo de ko wondema kala mo hittinaali fii ɗaɓɓugol gandal kala mo hittinaali fii faamugol diina kan haray on ɗon de ko wonɗo mo allahu muyana moƴƴere haray ko ɗum ɗon faameten e hadise on haray ɓay allah ɓaynulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala mo allahu muyani moƴƴere haray o faaminay mo diina kan haray ɗum ɗon holli wondema kala mo allahu waɗanaali laawol no faamira diina kan haray on ɗon de o aaden mo allahu muyana moƴƴere haray noon hay gooto hiɗa taweede e ɓeeɓe allahu muyana moƴƴere haray ko fii ɗum haray hiɗen wasondira en fof no waɗiren tinnaare moƴƴa fii no ɗaɓɓiren gandal allah subhanahu wa ta'ala himo daali kadi huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq ka suratu tawba haray karmakoɓe men tafsiru ɓen hiɓe inni wondema e o aya ɗo de haray maana huda on haray ko al ilmu nafi' ko gandal nafowal ngal haray dinul haqqi on haray ko woni maana muɗum wal amalu salih haray ko golle moƴƴuɗe ɗen haray hiɗen attora yewtugol fii ɓure gandal haray hiɗen ƴetta dalilaji seeɗa ka qur'ani holluɗi ɓural gandal haray en ƴettay seeɗaji ɓay haray dalilaji ɗin hiɗi ɗuuɗi ha sen indi en ƴettay ɗi fof hara hiɗen waawi yewtude fii muɗum haa bimɓe hara en gaynaali kono en yonnitoray seeɗaaji haray ka arande hiɗen waawi yewtude wondema allah subhanahu wa ta'ala o yamiraali hay fus o ɗaɓɓiraali hay fus anndabajo makko on nulaaɗo makko on giiɗo makko on muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɓeydagol sina e gandal allah subhanahu wa ta'ala himo daali wa qul rabbi zidni ilma wi'u joomi ɓeydan gandal haray o karmukojo meɗen mawɗo alhafid ibnu hadr e nder o aya ɗo de hoore o aya ɗo de himo inni wondema ko aya tindinɗo no feeñiri ɓural gandal sabu allahu subhanahu wa ta'ala o yamiraali annabajo makko on ɗaɓɓugol ɓeydagol hay e hunde sina e gandal ɗum noon de hino holli haray ɓural gandal ma ɗum haray koko ɓurno ko moƴƴude ɗum ɗon de o ɗaɓɓirayno nulaaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam yo ɗaɓɓu fii ɓeydagolle muɗum kono ko yamirimo yo ɗaɓɓu ɓeydagolle muɗum koye gandal ngal wona e goɗɗum ngo haray kadi hiɗen anndi fowndo ka allahu yewtuno malaykaaɓe ɓen wondema himo faala tagugol adama fii ko wona khalifa ka hoore leydi fii ko lonto hoore leydi ndin e nder ayeje ɗen haray hino yaltita e muɗum wondema hari malaykaaɓe ɓen ɓe faalanooka haray allahu yo tagu banu adama yo tagu adama e geɗalɓe mum ɓen ɓe inni atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima e hara a waɗay e hoore leydi ndin ɓen bonnay ɓe mayri ɓe juura ƴiiƴe ɗum ɗon hino holli wondema hari kamɓe ko ɓe faala koyo allahu yonnitorɓe kamɓe tun haɗa o tagaali enen banu adama kono fii jaabagol ɓe e hollugol ɓe wondema ɓe alaa goonga allahu ɓay o tagi adama o holluno ɓural adama hoore malaykaaɓe ɓen kono ko honnu o suɓɓino fii hollugol ɓural makko hoore malaykaaɓe ɓen koye gandal ngal o janɗinaali adama ɓuri malaykaaɓe ɓen o kaali adama laamu ɓurngu laamu malaykaaɓe ɓen o kaalimo ŋari ɓurki ŋari malaykaaɓe ɓen o kaalimo jawdi ɓuri jawdi malaykaaɓe ɓen ko honɗum o okkunomo fii hollugol ɓural makko ngal hoore malaykaaɓe ɓen ko gandal ngal ɗum wonde kadi haray
hino holli en ɓural gandal. Haray kadi hino jiya e ko hollata en ɓural gandal tawde aya akki ɗo jippade ka qur'ani ko iqra ko jangu. ɗum ɗon hino holli wondema haray enen julɓe ɓen haray la budda nde wakkilo ɗen fino jangiren. ɓay haray ko ɗum ɗon da haray wonta sabu haray malede meɗen ka aduna e ka ɗakara fo. so tawi hawri en jangali haray en faɗa geɓal mengal ka aduna gaaɗe e ka ɗakara fo. haray se ñetti kadi e hadiseje ɗen haray ɗon kadi ɗe mari dalillaji buy holluɗi ɓural gandal. haray ɗon kadi en wawata yewtugol fi fo hara en adday seeɗa tun ma ɗum haray yewtere men den juutay ha feƴƴiti. haray hino jiya e yewtereji fillaɗi ga enulaɗo men on sallllahu alayhi wa sallam holluɗi ɓural gandal. haray o hadise fillaɗo ga e o sahabajo mawɗo Abu Darda mo imamu Tirmidhi e Abu Dawuda filli. haray hadise on himo wi'i man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu tariqan ila aljanna wa inna almalaikata latada'u ajnataha li talibil ilmi ridan bima yasna wa inna alalima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard hatta al-hitanu fi al-ma wa fadlu al-alimi ala al-abidi kafadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib wa inna al-ulama warathatu al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathu al-ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. haray nulaɗo hiɓe maaki e o hadise ɗo de wondema on ƴettuɗo laawol hara ko fii ɗaɓɓugol gandal on yaltuɗo ka muɗum nangi laawol hara fandare makko nden o ɗaɓɓugol gandal haray allahu newnanaymo laawol fii natugol aljanna. ɗum noon hino holli haray ɓural gandal moƴƴa wonugol sa yalti ka maɗa hara ko yaltimma ko fii ɗaɓɓugol gandal andu haray allahu waɗante sabu no heɓira laawol fii natugol aljanna. hoore ɗon kadi ɓe maaki wondema malaikaɓe ɓen ɓe wallinay gabitanji maɓɓe ɗin wonande ɗaɓɓayɗo gandal fii weltagol fii ko woni kon e wadde. hiɗen andi haray e nder protocole ko waɗete fii teddingol lanɗo arɗo e leydi haray ɓe weƴƴitanaymo ko ɓe kuynete kon tapis rouge. haray aaden ɗaɓɓayɗo gandal yo andu wondema haray kanko ko weƴƴitante kon koko teddi ɓuri on tapis rouge ɗon de ɓay kanko ko gabitanje malaikaɓe ɓe weƴƴitantemo o tippa e majji simo yaltiti ɗaɓɓugol gandal. ɗum noon hino holli ɓural gandal de haray yo andu hay so tawi hawri o ala iwde mo sikkude wondema ko leydi ɗin o woni tippude yo andu wondema ɓaytun laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makiri ni haray yo fellitu wondema si o yalti hara ko fii ɗaɓɓugol gandal yaltinimo haray ko e hoore gabitanje malaikaɓe ɓen o woni e tippude. haray ɗum noon de hino duwa wonangol mo wasu moƴƴa wongol koye gabitanji malaikaɓe o woni e tippude. haray ɗum noon de haray yo andu koko wonanimo teddungal moƴƴa noon haray. haray hoore ɗum ɗon kadi nulaaɗo ɓe maaki sallllahu alayhi wa sallam wondema aaden gandi ɗuɗo haray hino insinanoma konko woni ka kam muuli e ka leydi fof ko wuuri e ko wuura. hay liƴƴi ɗin ka ndiyan haray hino insinanademo haray o andi kanko haray du'aaji ko heɓata kon o anda yeru muɗum. ɓe maaki kadi wondema ɓural gandi ɗuɗo hoore aaden mo ala gandal kono ko rewayɗo Allah moƴƴa hino wayi o ɓural lewru ndun hoore koode luttuɗe ɗen. haray sa eɓɓidiri ɓural wongal hakkunde aaden gandi ɗuɗo e aaden rewayɗo Allah mo gandiɗa haray sa eɓɓidiri hakkunde maɓɓe hino wayi wano ɓural wongal hakkunde lewru ndun e koode luttuɗe ɗen. eɗen andi noon
ko honno lewru ɗum ɓuriri jalbugol koode luttuɗe ɗen haray ko noon kadi haray ɓural haray woniri hakkunde aaden gandiɗuɗo e aaden rewayɗo Allah mo gandiɗa hoore ɗum noon kadi no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema kamɓe ko kamɓe woni annaba haray haray ko daraniiɗo piiji ko on waɗayno fof no ka o wuuri haray noon annabaɓe ɓen ko ɓanginalngol yimɓe ɓen diina Allah kan ko ɗum noon wonno golle maɓɓe ɗen haray kamɓe koɓe ɓen kamɓe kadi ko ɗum noon kamɓe kadi woni golle maɓɓe ɗen ko fii ɗum ɓe wonanironoɓe annabaɓe ɓen o maaki kanko no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam lam yuwarrifu dinaran haray ɓe ronaaka dinaru wala dirhaman wona dirhamu ɓe accaali ɓaawo maɓɓe ko ronete kanŋe ma kaalisi haray innama warrafu al ilm haray ko ɓe acci ko ronete ko gandal ngal haray mo heɓi gandal ngal haray on tigi heɓi geɓal huuɓungal geɓal mawnungal haray o hadise ɗo de haray hino holla en moƴƴak ɓural gandal kadi hino e mum kadi no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaɓe maaki wondema haray jonɗe ka gandal janngete haray ɗen jonɗe ɗon de ko ɗe wiyete ko beeli aljanna ɗum noon kadi haray hino holli moƴƴa ɓural gandal ngal haray ci en ndaari ka aduna gaaɗe haray goɗɗo kala meetiye ko faala wadde haray adu o fuɗɗaade gollugol meetiye on o janngay taw haa o waawa meetiye on haa o waawa waɗugol golle ɗen hara mo waɗani on hara weltoto golle ko waɗanimo ko haray ɗum ɗon hiɗen anndi wondema kala waɗay ɗo meetiye haray laabuda nde o janngata boor meetiye on o annda ko honno o waɗirta golle ɗen hara kala mo waɗani golle ɗen hara on tigi weltoto haray noon ka aduna gaaɗe haray façon golleeji ɗin fof ko on woni finalité on ko on woni ko ɗaɓɓa e mum ko ka on tigi heɓa dépense ko ka on tigi heɓa no wuurira haray ko honno noon on tigi wonirta fii ko heɓata ɗon ɗe dépense ka aduna gaaɗe il faut o jannga sino waawira golle ɗen moƴƴa ko honno noon wonirta hara fii o dandatama kon hiite ñande darngal ma ko wonantama kon laawol finatugol aljanna ñande darngal ɗum noon kañum o inna wondema o waɗay hara o janngaali ɗum noon de haray hino ɓoyli haray mo sikkiri noon haray on tigi heɓaali faamu selluɗo on tigi no duwa anndude wondema no woniri noon ka aduna gaaɗe so tawi hawri a janngaali meetiye on haray si a nati e waɗugol golle ɗen hara a janngaali haray kala mo gollanɗa hara on tigi weltotaako haray tan golle ɗen hino waawi wonugol sabu yeebagol maa ngol wono mo ƴettii dogingol oto hara heɓaali d' abord permis on waawaali kodde route on haray risque no woodi moƴƴa yo waɗo accident haray ko wono noon kadi so tawi hawri mo naatii e rewgol Allah hara o janngaali haray hino heewi ko yanata e piiji wona e ɗi sabu halkagol makko haray hara wona barajo heɓata ko halkaaro heɓata e muɗum ko fii ɗum haray hiɗen duwa anndude wondema kala ko waɗeten e dewal haray ɗen duwa girugol janngen faamin ko honno ngal dewal ɗon nde haanira waɗeede haray noon sen ƴettii yimɓe ɓen baŋnge ganndal hara hiɗen waawi ɓe sennditugol fecce tati hara feccere aranere nden wono karmakoɓe ɓen yewtirta noon haray ko alladina jama'u bayna alilmi nnafi walamali salih wa haulai qad hadahum llahu sirata almun'ami alayhim min annabiyina wassiddiqina wassuhadai wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa haray feddere aranere nden ko ɓen hawtituɓe gandal nafowal ngal e golle moƴƴuɗe ɗen haray ɓeɗo de ko ɓe Allah fewni ɓen e laawol neminaɓe ɓen e muɗum hakkunde annabaɓe ma gonɗuɓe ma yamɓe sahiidi ma moƴƴuɓe haray ko ɓeɗo de woni feccere aranere nden
haray feccere ɗiɗaɓere nden ko ɓen jannguɓe gandal ɓe heɓi gandal ngal kono ɓe gollitiraali ngal haray ɓeeɗooɗe ko kamɓe woni tikkanaaɓe ɓen haray feccere tataɓere nden ko ɓen wonɓe e rewgol Allah e majjere haɗa ɓe janngaali ɓen ɗon ɓe ko kamɓe kontete himɓe majjere nden himɓe majjuɓe ɓen haray ɗe pecce ɗo tati hiɗe hawtitaaka suratul fatiha ka Allahu daali ɗon ɗe sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddallin haray o karmakojo meɗen imam al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah haray himo maaki wonde maka Allahu daali ɗon ɗe ghayril maghdubi alayhim wala ddallin haray tikkanaɓe ɓen ko ɓe karmakoɓe ɓe gollitiraali gandal mungal wala ddallina abbaluna o inni wondema ɓen noon de ko al'amiluna bila ilmin ko ɓe gollayɓe golle dewal walda e gandal o inni wondema fal awwalu sifatul yahud wa thani sifatul nasara haray feccere aranere nden haray ko sifori ɗum noon de ko alyahudankoɓe ɓen feccere ɗiɗaɓere nden ko sifori ɗum noon de ko annasarankoɓe ɓen o inni haray noon ko ɓuri ɗuɗude yimɓe ɓen si ɓe iyi ka defte tafsir wondema anna alyahuda maghdubun alayhim wa anna annasara dalun dhanna aljahilu anna dhalika makhsusun bihim haray buy si jangi ka defte tafsir ɓay haray hino janta toon de wondema ko faandaka ghayril maghdubi ko kamɓe alyahudankoɓe ɓen e ka abbalina ko anasarankoɓe ɓen faanda ɗon de o sikka wondema haray aya um ko hertinanaɗo ɓe kanko o tawaka hara noon himo jangude wondema Allahu hino farlimo du'oragol o duwawuɗoɗe e nder julde makko nden Allahu hino yamirimo yo mowlo e naatugol laawol ɓe siforɓe ɗi sifaaji ɗoɗe ha ɗum ɗon hino hawni dey ko honno Allahu jannirtamo duwawu o suɓanomo duwawu on o farlamo yo du'or on duwawu ɗon ɓe e duumagol hara o hulanaaka yanugol e muɗum haray sikkugol ɗum noon haray ko sikkugol Allah ko boni ɓay haray ko innugol Allahu hino waawi yamirgol piiji ɗi alda e nafa so tawi hawri o wulanaka yanugol e muɗum Allahu ɗaɓɓirtanomo yo du'or o duwawuɗoɗe ko tawde kanko kadi so tawi hawri o sifori ɗin sifaji ɗon de haray kan kadi o wonay tikkanaɗo won alyahudankoɓe ɓen so o sifori kadi sifa fedde ɗiɗaɓere nden haray ɗum noon kadi o wonay kontaɗo majjuɗo wono anasarankoɓe ɓen yewtere cheikhujo men on ko ɗum hatti haray yewtere cheikhujo men on ɗo de hino ɓanginana en haray hikma ko woɗuɗo e farlagol janngugol fatiha e kala e julɗe men ɗen haray ko tawde fatiha haray hino mofti gunduji mawnuɗi ɗuuɗuɗi hino jiya e majji o duwawu ɗoɗe haray ɗen toro Allah yo hawrindin en naatugol laawol ɓe himɓe heɓuɓe gandal nafowal e golle moƴƴe ɓe neminaɓe e muɗum o danda en o woɗɗintinna en laawol ɓe halkiɓe ɓe wesintiɓe ga e golle moƴƴuɗe ma e gandal nafowal ngal haray siɓɓe yiɓɓe ɗen duwa kadi faamude wondema gandal nafowal ngal haray ko honto ngal wawete heɓede haray ko
koye ɓurrani on e sunnanulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. haray on tigi no duwa ƴettugol ɓurrani on e sunnanulaaɗo on o janngaɗi o faamaɗi o taskooɗi. haray o wallitora e muɗum jannooɓe laaɓuɓe reedu. o wallitora kadi wono defte tafsiru ɗen ma wono sarhuji hadise ɗen e defte fiqhu e defte nahawu fino o waawira haala arabu kam mbay haray ɗin ɗon fof koye haala arabu kam moƴƴina. haray la budda nde o heɓa haray kadi niveau moƴƴa e haala arabu kam fino o waawira faamugol ɗi hara ko faamu selluɗo. haray ɓe nduwa kadi faamude wondema gandal haray ko wonta sabu haa ngal ɓeydo haray ko so tawi hawri hingal wondi e golle. haray hino ari e yewtere hino woodi innuɓe wondema ko hadise kono ko selli kon ko wondema wona hadise. fa ida amilta bima alimta zadaka llahu ilma. si a gollitiri ko annduɗa kon allahu ɓeydete gandal. haray noon yewtere nden ko yewtere sellude ɓay haray hino woodi aayeje sellinɗe yewtere nde wono ko allahu daali ɗon ɗe wattaqullaha wa yuallimukumullahu. hule allah allahu on tuma andina on ɓeyda on gandal. ɗum ɗon hino holli wondema haray kulol allah hino walla on tigi e ɓeydagol gandal. hino filla wondema imamu Shafi'i ñande goo wonno hari hunjagol makko ngol hino ɗuyti moƴƴa. on tuma o yewti karmako makko wondema hande o ala waawgol hunjagol no woowiri non. on tuma karmakojo makko on landimo e hara o woopaali Allah e ñallal ngal. on to imamu Shafi'i ɓe jaabi wondema e nder laawol maɓɓe ngol ɓe fottuno e suddiiɗo labaaɗo moƴƴa ɓe ndaarimo. on tuma karmo ko maɓɓe jaabi wondema away ko ɗum haɗay ko ɗum noon woni sabu ko hunjagol maɓɓe ngol ɗuytii kon. ɓe filli nden yewtere e gimi ɓe inni shakawtu ila waki'in su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. ɓe inni wondema mi wullitike e waki'u ko ɓen ɗon wonno karno ko maɓɓe su'a hifdi hunjagol angol ko ɗuyti kon fa arsalani ila tarkil ma'asi. on tuma o fewnila en accitugol gooɓi wa 'allamani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. o andini lan wondema haray gandal ko annora. haray noon annora Allah on o jonnetaake aaden woopayɗo. so tawi ɗa faala heɓugol annora Allah on haray il faut seeda e gooɓi ma ɗum a wawata heɓugol annora Allah on. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. haray kadi eɗen duwa faamude wondema dondi ɓurdi moƴƴude ko accanten ɓiɓɓe men ɓen haray ko wakkilagol fiino ɓe jangira. ɗum ɗon hino ɓuri piiji ɗin fof hino ɓuri accangol ɓe cuuɗi hino ɓuri accangol ɓe compte bancaire ji heewɗi. so accaniɓe gandal haray a accaniɓe piiji ɗin fof. kono so a accaniɓe jawdi kono a jannaali ɓe haray ñande feƴƴi e maɗa ɓe funsa jawdi ɗin fof ɓe bonna. si woni duuɓi seeɗa a taway mo yiltitike piiji alhaali maɓɓe on taway ɗuytike buy taway en tout cas ɓe ɗuttuta hara ɓe ɓeyduta ko no accirɗa ɓe no. mais sa acciriɓe gandal haray si feƴƴi e maɗa si goɗɗo artoyi darti taway ɓe ɓeydi hara ɓe ɗuytaki. ko fi ɗum haray ɗen duwa wakkilagol moƴƴa fi geɗalɓe men ɓen e fi hoore men enen tigiri no ɓeydoren e gandal ngal. haray hino ari e yewtere hino woodi innuɓe wondema kadi ɗum ɗon ko hadise kono ko ɓuri sellugol kon ko wondema wona hadis. haray ko hakkunde yewtere sayduna Ali radiyallahu anhu ma imamu Shafi'i rahimahullah. ɓe maaki
wondema man arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilm wa man aradahuma ma'a fa alayhi bil ilm. be inni wondema mu faalama aduna aray on tigi ko dabbu gandal, mo faalama al akhirah aray on tigi ko dabbu gandal, ko faalama kadi hebugol kanji ɗon ɗiɗi non haray ko on tigi ɗaɓɓu kadi gandal. haray ko gandal ngal woni saabi piiji ɗin fof ko aduna e kala akhara. so on tigi no faala timmingol ɗiɗi fof haray il faut on tigi wakkilo no heɓira gandal ngal. haray so on tigi wakkilaki fi no heɓira gandal ngal haray on tigi wawata heɓugol ɗiɗi fof. eɗen andi kadi wono deftere nde heewɗen janngude ka meɗen ɗum ko deftere al akhbari timo inni wondema awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imani. haray ko ati waɗɗagol hellifaɗo ko sellingol limanaku makko ngun. haray ko ɗum ɗon nde atti waɗɗagol hellifaɗo. haray ko ɗum non woni sellingol limanaku mum ngun haray ko janngugol tawhidi fino on tigi daɗira kala shirku, kala noon e shirku on tigi daɗa e muɗum. haray ko ɗum ɗon nde haray ko gandal ngal heɓorta. o inni wondema haray ko hikkata ɗon haray thumma ma'rifatu ma yuslu bihi farda ayni. haray ko andugol ko moƴƴinirta farillaji toɗɗiɗi ɗimo ɗin wono ka ahkami salati, ka ahkami taharati wa salati wa siyami, wono ñaawoje laaɓal e julde ma ɗum korka. haray ko ɗum ɗon nde atti waɗɗagol hellifaɗo. himo yewti kadi yeeso wondema dagantako nde goɗɗo waɗa golle ha o anda ñaawoore Allah nden e golle ɗen o lando karmakoɓe ɓen. haray ɗe duwa famgol nde yewtere ɗon moƴƴa, haray ko yewtere himmunde moƴƴa. haray kala golle ko on tigi duwa wadde on tigi ɗo duwa janngangol fi muɗum ado on tigi wadde golle ɗen ma ɗum tun on tigi falja e golle ɗen. siɗa fala waɗugol commerce il faut janga anda ko honɗum dina kan wi'i fi commerce o. siɗa fala jombude il faut janga anda ko honno goɗɗo wondirta e sonnajo mum. haray dagantako ma nde waɗa ɗin golleji ɗon fof tanke a jangali anduɗa ko honɗum Allahu ñaawi fi muɗum fiwota falji par ce que sa jangali tun haray fellitu wondema a yanayi e faljere muɗum. haray Allahu hino mantani en kadi e nokkeeli buy gandiɗuɓe ɓen himo daali qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. himo daali kadi yarfa'i llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. haray kono hollirɗen noon gandal ngal ko kangal woni saabi haray malore nden ka aduna e ka lahara fof. hara e nder ɗaɓɓugol gandal ngal hiɗen duwa heɓugol annuye moƴƴo. ɗum noon kadi haray no wawi wallude fii no heɓiren gandal ngal. haray so tawi hawri en wakkilike kala ko jannguɗen en gollitiri wono sahabaɓe ɓen waɗirayno noon. sahabaɓe ɓen kamɓe hari hiɓe aadini kala ko ɓe jangi ɓe garay ɓe gollitira ɗum ɗon tawo ado ɓe feƴƴude e darsugo. enen kadi wakkiloɗen kala ko janguɗen wondema ɗum ɗo hino harmi woɗɗitude ɗum ɗon haray watta ɗum ɗon hande kay. kala ko janguɗen wondema ɗum ɗo hino yamira geren timmine yamirore nden. kala sunnanu laaɗo sallallahu alayhi wa sallama mo janguɗen geren jokken sunna on. haray sen wa'iri noon sen gerdiri noon haray Allahu udditana en laawi fino gandal men ngal ɓeydora. haray hiɗen toro Allah yo Allahu okkor en gandal nafowal o hawrindinna en waɗugol golle moƴƴe. haray hiɗen toromo yo hollu en goonga on ko goonga o artika en jokkugol mo o holla en wondema fenande nden ko fenande ko meere o artika en woɗɗitagol fenande nden innahu sami'un mujib. wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
haray hiɗen hatta ɗoɗe hannde yewtere nden juutaali moƴƴa kono haray so tawi hawri hino woodi haray nokkeyli ka paljol jami e muɗum haray tawaɓe ɓen no mbaawi en haɗa ɓeyditande ma ɗum so tawi hawri hino woodi ko ɓe faala landitagol e muɗum haray inchallah haray toujours ɗen mbaawi ɓeydugol yanñugol fi ɗen toɓɓe ɗon haray. Wassalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. haray ustad o weltanama fota min torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan on joddi muɗum ɗin ko mandakke mo moƴƴe yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. hara waɗno jenti ɓen fof kadi yimɓe jentotoɓe yewtere ƴetta ko ɓuri ko moƴƴude yewtere nden gollitira e hara waɗare ɓe yimɓe nanayɓe ko yewta waɗa kolli juuɗi muɗum ndin ko noppi muɗum wiya ɗum ɗo kala satirul awwalin. haray noon mi anda si tawi o waway waɗande jababuye lande seeɗa ɓaara yimɓe ɓenno ko ligne wayso ko honno mako ɗon nanda ɗum noon si newoto ɓay lam mari haray lam hay wonde won wa 10 minutes ni aywa awa adi e nguttude lande ɗen haray miɗo mari information momi faala yettinde ɗo momi nulaɗo emi yettin inchallah ɗum haray noon koni information on ko association sukaɓe wiyete ɓen almuhsinina wonɓe Bruxelles e sukaɓe guinéen ɓe wonɓe Bruxelles ɓen mari bayana le 25 décembre ɗum ko lewru décembre ɗum ɗo ñande 25 décembre e 12h30 woni ko watta baya noon ko Cheikh Mouhammad Gale Ndiaye e oustaz Ahmad Ba ɓe tawata ɓen en fof ɗen gandi hakkundeji meɗen tem bayana on ko sukaɓe ɓen fi ko réseaux sociaux ɗum ko les jeunesse et le réseaux sociaux haray bayana on ko watta ko masjid al ansar rue verte 240 10 80 Bruxelles fi kala faalaɗo noddude humpito moƴƴa haray o nodda o numéro téléphone ɗo 0032 467 70 98 19 fillitoɗen kadi haray ko sagataɓe e guinéenɓe marɓe association wiyeteɗon al ansar mari waɗugol muhadara e ɗum woni bayana ñande 25 décembre e 12h30 inchallah ɗum ko woni ko waɗanten muhadara on ko karama ko meɗen tedduɓe Cheikh Mouhammad Gale Ndiaye e oustaz Ahmad Ba haray ko woni mawdu yewtere nden ma thème yewtere nden ko le jeunesse et le réseaux sociaux sagata ɓen ko réseaux sociaux hande bayana on kon to watta koye nde juulirde meɗen wiyetende al ansar rue verte 240 10 80 Bruxelles kala faalaɗo noddude humpito moƴƴa o wawa noddude o numéro téléphone ɗo 0032 467 70 98 19 adi lande ɗen udditeɗe haray miɗo ndaara si hajja Fatmata ñippino takko ɗo ɗen haray ɓe faala salminde jama on ko dental ga haray so tawi ɓe takko ɗo ɗen haray watte micro nge sooke maɓɓe ɗo en uttude lande ɗen inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe no nanir ɗon noon ɓe yewtere ɓe karma ko meɗen ɗo fi ɗaɓɓugol gandal haray ɗaɓɓugol ngol gandal ko ɗum wondi e nafa ñande goo goɗɗo yahuno yaltuno ɗaɓɓoygol gandal o yalti o tampi fota o ronki heɓude gandal ngal o yiltiti o wi o yiltito ɓaawa heɓaari gandal o ari ko e nokkure o fowti ko yahayno hari o fowtiki e nden nokkure o yi ñuuƴi no rewa e hoore hayre nden o tawi ñuuƴi ɗin koni rewde ɓe waɗi batte o wi kala ko goɗɗo jokki batte heɓoto mo etike fi heɓugol gandal ngal Allah okkamo baraji ko won ɗaɓɓirɗe kon Allah okkamo baraji wonɓe ɗaɓɓude kadi gandal haray ɗaɓɓugol ngol gandal ko baraji sawɗi haray ɗo watta micro nge juuɗe hajjen inchallah hajji assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Oustaz Abdallah nala toon alhamdulillah ɗon e jaam haray jama on no heeɗi on ɗo haray o wayri wadde hito ga fota haray jama on no heeɗi on inchallah ɗon woni ɗe Oustaz assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. ala toon ɗon e jang alhamdulillah ɓe gure nden fof no jang ɓe fof ɓe ja alhamdulillah onon le ɓe gure mon le ɓe fof ɓe jan toon alhamdulillah ɓe fof ɓe jan yettude Allah ɓe mo dawa on jarama on weltanama on du'anama e torki subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala on weltano on amin aray ɗo kadi ɓeyditike moƴƴo inchallah aray mi weltanike on fota ok aray mi weltodirani inchallah weltanike moƴƴa
inchallah haray ko salmingol tun hari jama o mbay mi wayri ga seeɗa hari ɗo men waynino ɗo yehi Guine ila men arti noon hani mi ronkuta ho fuɗɗitade kono alhamdulillah oustad Abdallah en hino ɗo haray ɓe weltana fota haray jama on kadi fof ino weltana fota kona seeɗa haray men salminay on woni tun joni men accita kadi micro e junngo oustad Abdallah inchallah haray ko wita kon en fof en wondo e ga bi isnillah haray oustad men weltanike on fota men weltanike auditeur ɓe ɓen kadi fof kalawol kisal ɗo en torke subhanahu wa ta'ala yalla hisen hisnana en famille ji men ɗin e kala julɗo amin ya Allah haray onon kadi on jarama min torke Allah subhanahu wa ta'ala yalla olan ɗo waɗu barke e ɓeygure moɗon nden o yaafo faati ɓen fof ɓoye noon hakkude jamin onon e neniraɓe ɓen fof hisina on o naaden en fof ko aljanna waɗane en golleji meɗen ndin hara ko fi makkonde e yanganade hara wona mere on ɗe yangade e haray ɗo weltana fota meɗen tori Allah yo weltana on ha o arsika en fof natukol aljanna haray ɗen guttana ɗo jama hollande ɗen haray ɗen andintina kala faalaɓe yo wadde question haray no wawi wadde étoile 61 haray ma star 61 ɗum woni nangue ngen e ma hoodere nden o waɗa jeego e goho inchallah haray miɗo nene Fatmata Bobo Sall assalamu aleykum. Naam, waaleykum salam wa rahmatullah. Hirejam hajjeng. Nala to ngara ustaz ne hedi yambe. Naam, assalamu aleykum ustaz. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Ma hay fiton. Ayetu dalla non le be ngornde fo noy jang. Alhamdulillah min fo me de dayetu dalla buy. O jarama fota batte ma ko inshallah ko baraji di wada joddi ali janna. Amin. Artika menen kadi faamugol ko ma ko don do ko gollitira. Amin. Allah. Naam haray ko mi faala landitade seeɗa ko yowondire mawdu on. Naam. Wono fewndo ɗon Allah addiri ni ɗi internet ji e duuɗe ko wona jangede e muɗum si tawi ɗum ɗon kay no yowondiri e ɗaɓɓugol gandal ɓay haray on tigi déplacata ko yaha haray no woodi buy wonɓe kadi ka woni ɗon tawa duuɗe ɓadaki ɗum tawa ko ɗon woni e neminade heɓa gandal seeɗa. Naam. Yare nooni landal ngal man darsi faaminike. Faami haray gandal ngal so tawi hawri on tigi hino waawi heɓirgol ngal hara yaha jannga e juuɗe karmakojo hara heɓe wonɗi haray ko ɗum noon ɓuri moƴƴude haray so tawi hawri no on tigi wonda e yaaden wawa ɗo mo jannugol haray wono utilisegol moyen communication ji ɗum nde kadi haray hino newi ɗum nde kadi haray hino hawri haray moƴƴa ko fi ɗum haray hannde fayda hino weeɓani mo kala janngugol ɓay so tawi hawɗi on tigi wonda e jannda e ɗo haray toujours on tigi no waawi rewrugol moyen communication ji ɗi fi no janngira amma fi mawludu ko landi ɗon kon haray ɗum ɗon ɗe wona ko tawruɗen salafu salih haray sahabaɓe ɓen ɓe wattano mawludu ɓe wattano haray feet fi muɗum wono ɗum wona e waɗirede hannde haray kadi wono tabi'ina en kamɓe kadi ɓe waɗano ɗum haray ɗum ko hunde hesiɗunde ko hunde nde en tawrali moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen haray ɗum noon ɗe ino haani ka woɗɗitoɗen haray so tawi hawri en hollay hiɗugol nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ko jokkugol sunna makko ko ɗum noon woni hollugol hiɗugol mo haray ko ɗum noon de woni hollugol hiɗugol mo tigiri amma innugol waɗay feet fi mawluɗum ɗum ɗon de haray ko biɗiya haray wona hunde newnande haray wallahu alam. jarama fotal barka yalla waɗan on joddi aljanna. Assalamu aleykum. Amin. musidɓe julɓe tedduɓe haray on nani ustad en no mari haray nganto haray en toro jama on yaafagol fota fi batte programme ji lande ɗen hannde nde tawno noon haray karma ko meɗen jabantoɓe lande ɗen no mari nganto haray ɓe fokkiti yaltude haray jama on hara seetinari waɗen lande ɗen naɓire yeeso haray inchallah meɗen andintina kadi kala faalaɓe kadi hara ko lande hara ko hawjiraɗe ɗo wawi yewde ko privé an landuɗon haray wawa naɓande ɗe docteur ene ɗe mari karamakoɓe goho wawa ɓen jabanade haray on say ma naɓon ko privé hajja fatmata ñippi haray mi wawa wallitade fino jabere lande ɗen so tawi koko hawjira haray mbiɗo andintina numéro an on wondude télégramme on ko 0033 758 54 43 47 haɗa oɗo numéro kala waɗɗo mo no wawi heɓugol men ko ɗuma ko internet
ko telegram ma whatsapp ma imo haray mi wawi wallitade inchallah ma on tigina bana hajja fatmata ñippi haray mi wawi wallitade on tigiste ko hawjira e ɗo ñalade landeteɗen hewtiri inchallah hande yaafoɗen karama koye meɗen ɓe inchallah sogere mi yanani on ella wala ay ok awa haray haɗa mbiɗe yuro ɓe gureji ɗi fof haray Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude haray assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe aray ko ɗo hattuɗen hannde haray miɗe wiya noon fof yo Allah wulan ɗon ɓeydu kisal e mawɗon e ɓeygureji mawɗon ɗin nokku kala ko wonɗon e aduna on e nokku kala no fewndorɗon yo Allah wulan ɗo waɗa barke e meɗen waɗa barke e galleji meɗen ɗin waɗa barke e gueɗalɓe meɗen ɓen yo arsuko e gurdal newiɗan e mayde ɓuttude yo Allah wulan ɗon waɗu e yimɓe heɓayɓe gandal hara ko ɗowtengal en haa ko aljanna yo Allah wulan ɗon arsuko e ɓiɓɓe worɓe e rewɓe hunjotoɓe deftere Allah nden gollitira hara kono nelaɗo wonirno noon o arsika en enen kadi moƴƴireji makko ɗin fof ko aduna ɗo e ko lahara makko yo Allah waɗu en mawɓe ɓe tawata en tarante metelli tawa metelli ɗin no jalɓi ɓuri lewru ndun e nangue ngin e koode ɗen Allah lando en kon ɗum waɗi o tarani en ngol metelol hara en anda hara ko saabu ko dari ɗen kon fiyo ɓiɓɓe meɗen ɓen heeɓu gandal e fiyonen kadi en heeɓu hara ko joddi muɗum ndin Allah yoɓi en hara o naada en fof ko aljanna o waɗa en yimɓe Qur'an ɓen ko yimɓe Allah wa salllahumma wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal